Baluta mo, ustong Kapampangan na pamangan ay siguradong manyaman. Pero what if sabyan ko keka, amalyari mo nga experience in OG o original Kapampangan breakfast, buffet style pa, kay ngalagang 499 pesos. Gusto ka, abe. Kete king binalot Kapampangan, mo basta pamangan. Nune mabilog a morning ritual. Nung ka rin ramdam mong atsuka king matuwang bale ng apo mo balang fiesta, ing vibe, cozy, malwala, sakay, sagana, dakeka, manganta mo po. Ang tinara mong sinabing, tara, magpakabsita mo. Binalot, inumpisan kaya to 1998. Pero ang inlagyo na kanita is Splash and Scissors binalot. Oh, but now, gawa tayong binalot para maging Kapampangan. From 9 a.m. to 2 p.m., expect a solid Kapampangan lineup, apang masikanan, ating pindang, pisto, ebunburo, tosino, arobong manok, longganisa, alejita amusal, paborito ng tatang, angga kang bunso. Atin mo namang beef pares, ampong corned beef. Anang karakal mag-jogging, Kenny. Tapos panid ako tanong ating breakfast. So ang ginagawa ko, ginawa kong weekend binalot breakfast buffet. Anya po ngeni, ating tamo pong brunch buffet every Saturday and Sunday from 9 extended to 2 p.m. Brunch crowd pleasers na laman, digdanggit, hotdog, gampong ham. Kareng manin to noodles, atin namang pansit lomi. Nung manin to nakamanggule, ba, kumpleto Kenny. Ating lagat puso, tortang balasenas, gisang sardinas sa bikipechay, bistig bangus, ampong ensaladang paku. Nuko, kanyaman. Basically, balance is key. Mabsi, pero guilt-free. Inte ka heartwarming flex, ating tahu king buffet line. Like, ninong makiburi king tahu balang abak. Tahu! Plus, para king chill and cozy feels, ating chocolate batirul, apong brewed coffee, a perfect eterno king kekang inangit, ampong suman. Kete king binalot Kapampangan, mo basta buffet brunch. It's a mood booster. Amag pag nakakeka ng bakit manyaman maging Kapampangan or at least honorary Kapampangan by food trip. So if you're looking for a brunch spot na talaga namang worth the hype, Kenny nakaabe, binalot Kapampangan, where breakfast isn't just a meal, it's a love language. Kabalan, at suta mo po Kenning Greenfields. Atin tamo pong branch Kenny keng Greenfields, although atin tamong branch keng Nepo. Pero Kenny ya po keng Greenfields ang kakatamong breakfast buffet. Puntalan nyo ko po, tangkilikin tayo po ang Kapampangan tama. This is Patricia Mamangon on the spot.